Gena shungi pyoda gena na nezu joju la tamra chebe nezu rimbar tuanshi bata nyamdu. Nyelam pimi tikzu gi legun kado chage to jabgoy che yoba radyo chung yoba re. Dawa jingni gong la tuanju legun gi lotin kachang re, tega na shingi soba kha jingni gi lotin kachang zuma tohne, uzu legun la lotin zuma jingni ji jori re. Gena shungi pyoda gena na nezu joju da talo la tamra kanggo che shimba ni, pyoda gena na rangi lungpa dewa yobe rangwaan kone chine tuanbe nyedo kala talo gyulun chegyur kanggo chegyur zoson cheba shi yinba Amerike na tu ten chebe zhuwa miye topna tashib nangken Amerike rangwaan kangbe teshu na yobre. Through the social media companies and private tech companies themselves who are the ones who are basically going to have to police this. Chizo talam tola nizu tangsin chegyu timto genwaan di chage soda kala yojing. Gena chizo su nizu kyabe zhumi kanggo tangsin chegyu lengen yoba re che ari rangwaan kangbe gena dezengi genzi sara kuklagi eshiya rangwaan lungti kala teshu na chung. Pyo kam diru ni yinbe kuncho chimba la dilo chinda nibe tse zhu nyin gena ge zenwo ne dezhong kyoba kongla chachuna yang. Pyo na zhuwa miye topdangda shise rangwaan mebe nizu ka chila ngoto chebe nime wo longo nishu tsechi zunju timche tangwa tang. Teni pyo na pyo shedo chumbe nizu chidra kanggo chedangi pechun dungun zina ga yobre. All of the criminal penalties and liabilities. Go gen chotab shen chik kongta jawa pyo nizu kyabe tang gyugur chebar ten nye duen nye so gi na nye zu ne timche chibu gegyu di gena shungi tablam nema chik re sukudu. Cho chik ne gena shungi pyo da gena sakui kadu ruwa mi yutobdang tang pyo mi rangwaan tebe chipsi gi nizu chidra chimi to tamra zingsung tang zunju chebe nizu rimbar tumi yin la cho shen shik ne gena shungda dewa yobe mina tsu pyo mi dikzu tang pyo gi pyo me lenzo che gi legung ki lo le yu jabgoy che de nizu nyushib chigi yoba nyelam rato chung yobre. Ngaranzu yuwene chetuya di anjik kati yinpe ne nyenje beju chebinde pirated software da nyenje dima dinde beju ma cheba che an 다음에 신기 nyenje khari yinpe ne dido kakong che re engedo ne shubine update dinde chetuba yinpe ne jik ngaranzu yiki tagya publin che re nedun kandi jiga yinpe ne ani jik tagya chebule yuetuya yiki denjagi ngani da jik tagya beju chetuya yiki nedan chagiris Gena shungi chidangbe tse chungyi nyin sargoba tsu sosu chizo talamgi nezu gobe cheba ka lodar chinda sube nang lokor sargobe ngorzo jangbu dugyan chebe kapsu keshib chegobe dishi chik gena genyon sargoba tang badun zinyon de zengi tenbebe gyuda cheyoba tang dishi di gewe rila sargobe chokchen jangbu dugyu member kango chigyu inba choyoba re. This is yet another attempt to kind of close that gap. Dine zo sargang teda ki sargoba gena gi nezu shimju cheken tsu gena shungda gena shungi pöri tsu chachue ngenpa mangbu shedo yoba nam tertu yong nyegi tongchachi yoba de gangtab cheba tang tenre nezu peken teda sargoba ledun nyergyur kanggo chegyu chashi zimba shi yinbar ngunzi naga yoba re. Ngenpa dikcho nange nodi dhuma la tang sargoy chori da nyendu shungen teshwan shu yin.